آج جوانن کالجن تو یونیورسٹین مز عادت یم سیود دس پش کر کورین سی استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون آگے کرہن تم امس دینچ پاے حجرس من صفس آسان تیل تو کالج کران کورین سی سلام مطلب امس چھن پائی مے ما لانت وسن بہ ایمان وہ روزن تہ کن بیٚنہِ سۭتۍ چھُے نہٕ ژےٚ اَتھٕ لاگٕنۍ جٲیِز سلام کَرٕنۍ جٲیِز اَتھٕ لٲگِتھ چھُکھ سلام بیٚنہِ سۭتۍ کَرِکھا تَتھ چھُنہٕ اِجازت بہٕ لٲگِتھ چھُکھ سلام بیٚنہِ سۭتۍ کَرِکھا تَتھ چھُنہٕ اِجازت ژٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُکھ کوٗر چھِ سرینگرٕچ لڑکہٕ چھُ شُپینُک پَتہٕ چھُو تۄہہِ کالجس منٛز سلام کَران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمۍ غٲر محرمس کُن اَتھٕ لوگ ییٚلہِ قیامتس منٛز یی نار تھایس رۄبہِ ذوالجلال اَتھن منٛز انگارے بن جائے گی انگارے کتھ ژےٚ شریعت دِوان اجازت غٲر محرمس سۭتۍ اَتھٕ لاگان ییٚلہِ نہٕ وٕچھنس گوٚو اجازت کتہِ چھُ سون بُزرگ لُکہٕ ہٕنٛز نۄش تھاوان پھیکِتھ